لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایشری نشے حاصل ہولے تاسو ثواب دنے کئے. حتی تنفقوا مما تحبون تردے چھ خرچ کئے دا غسینا چھ خوخوائے تاسو. وما تنفقوا من شیء وآغا چھ خرچ کئے تاسو چیار سوی فإن اللہ بی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بائے پوئے دے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تولا خوراکونا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لرام. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ما سوا دانا چھ بنکڑو یعقوب علیہ السلام بخبل زانوانے. من قبل ان تنزل التورات مخی دنازل اولو دو تورات نام. قل فاتوا بالتورات فتلوها تو یا روڑے تورات اولو لاغی لرا ان کنتم صادقین کتا سرشتنی ہے. فمن افترى علی اللہ الکذبا شاشو تڑل پاللہ طلابان دروم. من بعد ذلك پستدی وضاحتنا فاولئک هم الظالمون ندا کسان پورا ظالمان دیم. قل صدق اللہ تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام شکل کو بتوحید. وما كان من المشرکین نو دا مشرکان دردلنا. ان اول بیت یقیناً اول کور وضع للناس چجوکڑے شوئے دا پار دا خلقو للذی ببکتا خامخا کور دے چپ مکہ کرے مبارکا وحدى للعالمین زید ڈیرو برکتون دے او زید ہدایت دے دا پار دا خلقو. فیہ آیات بینات پائی کی دلیونا دا اللہ دا توحید دی اخکار اخکارا. مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے. ومن دخلہو کان آمنا اسوک شاید داخل شو ویوا امن والا. وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ دراشتا پا خلق بانے حج دا بیت اللہ. من استطاع الیہ سبیلا اپاغشا چی وصلری آغیت دلارے. ومن کفر او شاچ انکارو کو دا حجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی بے حاجت رے دٹولو خلقنا. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتون دا اللہ دا قرآن. واللہ شہید علی ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پائے کارون چتاسوی کوئے. قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ ولمن کوئے تاسود اللہ دلارنا. من آمنا غشالر چیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لرا کگلیش. وانتم شہداء حاندار شتاسو پوئے. وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارنا شتاسوی کوئے. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتابداری اگڑا تاسو دے اور ڈلے دائے کساننا شی کتاب ورکڑے شیرے.
یردوکم بعد ایمانکم کافرین، واپس وہ گرزی تاسو لرا پس ایمان ساسنا کافران. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، نصرنگے تاسو کفر کول شے اور حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دا اللہ. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور پتاسو کی سنت دا رسول داغشترے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور چاچ منگول ایک لککڑے دا اللہ بدین. فقد ہدی الی صراط مستقیم، یقیناً ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ایمان والو یرکو ید اللہ تعالیٰ نا پورا یردا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، امم رہ تاسو مگر پدا سے حال کی چی اسلام لرن کیے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، منگل اکلکی قید اللہ پر صحبانے بیوزے. ولا تفرقوا، مجدہ کی گئے دیر سینا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کے احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو. اذ کنتم اعداء، کلچ ویتاسو دشمنان کو رنے کے. فالف بین قلوبکم، نجوڑ خراو ساسو دزلنو ترمین. فاصبحتم بنعمته اخوانا، نشویتاسو پسبود نعمت داغسر رونا رونا. وکنتم علی شفا حفرت من النار، اوائتاسو پغاڑا دیو کند دور. فانقذکم منها، نبچو ساتلے تاسو دائے ورنا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتے، دغسی بیان کی اللہ تاسو تخبل آیتونو. لعلکم تہتدون، دیر پاران چی تاسو ہدایت ممائم. ولتکم منکم، اوی دیستا سنا یوڈلا. یدعون الی الخیر، چی دعوت کی خیرتا. ویامرون بالمعروف، امر کی خلق دادنے کو کارونو. وینہون عن المنکر، ومن کی دبت کاروننا. اولئک هم المفلحون، ادا کسانم دیدی پورا کامیاب. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اومکی گئے کسان پشان چی جدا جدا شول. واختلفوا اختلاف شروع کو. من بعد ما جاءهم البینات، رسل دانا شراغ لودی تواضح حکمنا. اولئک لهم عذاب عظیم، ادا کسان ددید پر عذاب دلوی. یوم تبیض وجوہ، پاور شسپین بشی باز مخنا. وتسود وجوہ، تور بشی باز مخنا. فاما الذین اسودت وجوہم، نا کسان شتورشی مخن دائیم. اکفرتم بعد ایمانکم، دی تبو ایلی شائع کفر کرے تاسو پس دی ایمان ساسونا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، نوسک عذاب پسودائے چتاسو کفر کاؤ. واما الذین ابیضت وجوہم، کسان چسپن میں مخن دائیم. ففی رحمت اللہ، وی بدی بخاص رحمت دا اللہ کے. ہم فیہا خالدون، دی بپائے کیا ہمیشہ ویم. تلک آیات اللہ، دا آیتنا دا اللہ تعالی دی. نتلوہا علیک بالحق، بیانو منگا دل را پتاونے دا حق کارکولو دا پارا. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، انغواڑی اللہ تعالی ظلم کول پخل کو بانے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، و خاص پہ اختیار دا اللہ کی ریاسی دنا شری اسمانون کی آشی دی ازمکو کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، و خاص اللہ تعالی گرزو لشی ٹول کارونا. کنتم خیر امہ، یہ تاسو غور ڈلا.
اخرجت للناس رستریشی ہے دپار دفید دخلکو تامرون بالمعروف حکم بکوئے خلق ددنے کئے وتنہون عن المنکر ومن بکوئے دبدینا وتؤمنون باللہ و یقین بساتے باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر لهم نو کہ ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان پشان دا بغری دپار ددیم منهم المؤمنون بعضی ددی کتابیان نا مومنان نشترے واکثرهم الفاسقون وڈیر ددی ندی نافرمان لن يضروكم الا اذى اشرے زرن نشی در کو لیتا سام مگر دخلے بدویل وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگو کی تاؤ سرانو بگردی تاؤ استشاگانے ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشی کے رے ددیم ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا تا پکڑ شیرے پریبانے ذلت حرز شریون دلشیم الا بحبل من اللہ مگر کل چراٹنگ کی دی رسید اللہ و حبل من الناس و رسید مومنانو وباؤ بغضب من اللہ و اختشیدی پا غضب سرد اللہ طرفنا وضربت علیہم المسکنہ و ٹاپشید پریبان خواریم ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دیو جنا شری کفر کو پایتن اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ او اجلی پیغمبران بغیر جرم شرعینا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ادا پا سبب دی شری نافرمانی کولا او دحدنا تیروتل گول لیسو سوا نریدہ کتابیان برابر پر مخ کی صفاتوں کے من اہل الکتاب بعضی ذری کتابیان نایا اور ڈلشتر قائمتن کلک دا اللہ بدین یتلون آیات اللہ للید اللہ آیتنا آنا اللیل بوقات دشپکم وهم یسجدون او دی سجدے خاص گئی اللہ لرام یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان لدی پا اللہ پر رسن ویامرون بالمعروف او کم کئی خلق ددنے کہے وینہون عن المنکر او من کئی خلق دبدینا ویسارعون فی الخیرات او کوشش کئی او کوشش کئی دی پنے کو کارونوں کے اور آندکی دیو بننا پنے کو کارونوں کے اولائک من الصالحین او دا کسان دی دنے کان ندیم وما يفعلوا من خیر عاشقی دی ہر نیکار فلن یکفروا شرب محروم نشید آید ثوابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالی پوئے دے بمتقیان خلقو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم یقیننا کسان چی کفر اکڑے اشارے دفع ونکڑی ددینا مالونا ددیم ولا اولادهم اولاد ددی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب نہیں شیم واولئک اصحاب النار او دا کسان دی اور والا ہم فیا خالدون دی بپائی کے ہمیشہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا حال دائی چی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا کمثل ریح پشاند مثال دسی دے فیہا سر پائے کے سخت یخنی اصابت حرس قوم اور سیدہ سیلے فصل دے قوم تا ظلموا انفسهم چی ظلم اکڑی بخبل زاننو فحلکتون تبا کی آئے فصل لرام وما ظلمهم اللہ او ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی بخبل زاننو ظلم کئیم یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم ایمان والو منی سے تاسو دوستانہ درازدار ہے دما سوا خلق استاسونا لا یالونکم خبالا
کمے نکی اغی استاسو پا فساد پیدا کولو کے ودو مانتم خوخید آغشے چتاسو تنگوی قد بدت البغضاء من نفاہہم خخکارشویری بغض دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹئی دی سینیا ہڈیر غٹا قد بینا لکم الآیات یقیناً وضاحت کرے منتا استاد دی دنخو ان کنتم تعقلون کتاسو عقل نکارا لئے ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو دا سی خلقے دی سرمین کوئے ولا یحبونکم دی تاسو اسمین نکیم وتؤمنون بالکتاب کلے تاسو ایمان لرے پٹھولو کتابونو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَكَلَشِدِ تَاسُرَ مَخَامُخْشِدِ وَإِمُنْغَ ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا وَكَلَشِدِ اسْتَاسُنَ جُدَاشِ عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللَّنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ چکون لگئی استاسو دوجہ پسرون نگتو دوجہ دغسینا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ وَيَا بَسْمْرَشِ تاسو سرد غسی استاسونا ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم نری پائے خبرو جبسینوں کی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم کورسی تاسا شرط خوشحالی نخفقی دی لرام وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا اکورسی تاسا سب ستکلیف خوشحالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خُكَتَعُ صبر کو تقوام کولا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشیدر کو لیتا سلا ددی شلنا حس نقصان ان اللہ بما يعملون محیط یقیناً اللہ پائے عملون شدی کئی راگی رون کے دے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتے تدکور خبلنا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تیارول دے مومنان مجاہدان را مورشی دپار جنگ کولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری و پار سپوئے دے اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا کلچ قصد کو یو دوڑلو استاسونا چی کمزور تیاخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائیم وعلی اللہ فلیتوکل المومنون نخاص پا اللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پا بدر کے ودا سے آل کی چتاسو کمزوری حالت والا ہے میرک وید اللہ تعالیٰ نام دید پارا چتاسو شکر گزار شے استقول للمومنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین کلچ ویل تا ایمان والا ہوتا آئین دا پورتا سلران چه مدد بو کی تا سرستا سو رب پدر زر و سرا دا ملائکونا چرا کز بکڑیشی دا اسمانونا بلائن تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسط آلاف من الملائکت مسومین ولین دا کافی تصبرو کو تاسو و تقوام کولا اور آشی دا کافران تاستا پخپل جوش خروش باندے دا چھ مدد بوکی تاس رستا سورم و پینز زر سرا دا ملائکونا چائی بزان جوڑا ان کی دا پار دا جنگ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بے وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ندے غزول اللہ تعالی دارا لے گل ملائکو مگر زیر استاز دا پارا اور دے پارا چکلکشی ساسونا پا سبب دے
ان دے غلبا ورکول مگر د طرف د اللہ ندی چ زور اور حکمت والے لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین دید پارا چ ہلاک کی اللہ اور ٹکڑا د کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس بشدی نو میدان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم ویعذبهم فانهم ظالمون نشت تعالی رے نبی دے اختیار دین حس تردی پورے چ اللہ توفیق د توبے ورکی دیلران یا عذاب ورکی دیلرا یقینا دی ظالمان نے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیزونا چلی اسمانوں کی سیزونا چلی مکہ کے بخن کی چالچ اغاڑی اور عذاب ورکی چالچ اغاڑی اللہ تعالی بخنا کو ان کے رحم کو ان کے